La penlong ke Jingïalang benda ke singi ha IIM Shillong mene Ïakren Halor ki kam ki bede ke Jingè ki bami na ke Jingbret Ñiut bat ki lat ki kabu hapo kanong ba. Ha ke Jingïalang bala penlong lang da ke operation clean up ke IIM Shillong ke Meghalaya Institute of Governance bat ke Synjuk ki nong sin shar Shong. Nong thamai penlun kalaya Ïakren Halor kumno banwan ra ki rukom Bret Ñiut ki babit ki babiang ke bakin thupru ke Jingitri lang ba ki dor bar Shong ban kintiu ki kam kamai kaji ban sam jing tips ki pat ba bat ban bu jing tho thik pathik yiki rukom le ki babhatam kinomik mat na ki khat santali ki dor barshnong po ga Jingïalang jo ba bantali nari lais no akti lang ru dai kong Patricia Mukim bat ka IEM I have one. I don't know, like every community they are maintaining that how much waste they are generating. What is the